Bandugu yangu wapembe, tuache mabitu tuko ndani. Napatia conseil kwa ndugu zangu wapembe, tuache mambo ambayo tuko ndani. Tusikuwe tunainterprete maneno mubaya na kuwa kunaanza kukutana sisi kwa sisi. Na invite wa ndugu zangu wabembe waache vraiment hii mentalite ambayo tuko ndani. Tunajua effectivement kama haiko wazalendo wote nyoko Uvira ndo walizaliwa Uvira, pana kwenye walitokea manani zingine mamiji zingine, kwa walitokea ma village zingine na kia pale kwa ajili ya securite ya mji wa Uvira. Na tunajua très bien souffrance ni bazendo wanapita ndani Uvira, parce que haiko bote ndo wanakula mzuri, hapana. Haiko bazendo wote ndo wanakula mzuri pale. Tunaingia en profondeur kuangalia jinsi kufanya nguvu yetu yote pour que kila mzalendo vraiment percevoir quelque chose. Mais c'est haiko suffisant, parce que bazalendo wako bengi na hawezi satisfaire bote, hapana, iko ngumu sana. Isipokuwa gouvernement yenyewe ndio tu satisfaire bale bazalendo bote. Bazalendo wako bengi na kitu ingine, hii mamilioni masasi kila mara. Nasikia hata mkuu wa Yusuf anaongea pale kwa kusema kama kuko bale banani jambazi bale bamwizi abakupatikana abakuonekana. Vraiment wafanye nguvu wale watu bakamate, ni kitu ya lazima sana, parce que bale ndio wanafanya vurugu mule Uvira. Bale wanafanya vurugu mule Uvira. Siyo kama mliona hapa video resama hapa, huyu mere wanambana na bunduki, imagine. Donc dili manani makliki mwa wanatumika na bamere fulani sote wa restaurant bani, ndo bale wana vize wanaangalia batu wenye wanajiweza wanabangilia manyumba. Vraiment tu éviter sana ile kwa kusema seme tuko tunabakia tu tunawapita swata kila siku kwa kusema kutushi wale watu. Angalia situation ya Kiromoni, situation des autres villes Kiromoni. Hapana, ile des autres villes uzona Kiromoni pale bajene wanakushika ndugu yangu, hakuna A hakuna B, banakupale pale banakumalizia maisha. Voilà pourquoi Kiromoni kushakuwa strict ya nguvu sana, sécurité ya nguvu sana, na kila jeune anajijua mule. Huko nasikia mavuru kila mara kalma bengi Kasenga, kila mara kalma bengi Kasenga. Ile mavuru ko juste hauti kama ni batoto ya pale karibu, vraiment wanafanya mavuru. Pourquoi ile mavuru atuisikiaki Kiromoni? Ni Kalundu tu nasikia Kalundu na ni Kasenga, Kalundu Kasenga. Hata Mulongo c'est rare des fois, mais ile mavuru nasikia tu ni Kalundu Kasenga, Kalundu Kasenga. Bano wa mutu wa sote baneba mutu baneba mkioski baneba. Alors mimi nainvite ndugu zangu wa Bembe, tuache kuutana sisi kwa sisi. Attention na maneno ambayo tuko tunabalancer. Attention na maneno tuko tunabalancer. Parce que leo hii benye bali tu representer mule Muvira biko ndoza simani watu watatu. Mheshimiwa ya Kutumba, Mheshimiwa Makanaki na Mheshimiwa Rene. Mule Muvira mule. Bon, abengine watoza kuwe peut-être ni ma extension. Ni washindikizi wa kusaidia manjia fulani ya vitu vinyabiendeki bako pale kwa ajili ya pale bako wezi teremuka pale mebali ndio banalinda miti pale. Binyoko naona leo kama vile mkuu wa Yusuf yuko pale okazu pete kwa vitu mwa biendeki sawa, bana telefone wanaambia bakubwa na wanakamata decision. Alors vraiment tuko tunaeviter maneno ambayo tuko tunabalancer. Kama ulisikia maneno mubaya Makanaki, pourquoi uanze kuinterpreter wala kwa kuweza kuidistribuer mwakaji wa Uvira, surtout wa Fuliro? Pourquoi udistribuer vitu vile binaishia ndani kwa ndani? Kama ni tumano mpasi niliona magrupe nafika mpaka magrupe ya Rwanda. C'est vraiment ni vitu yaya sana. Kuona mtu mzima tuweza balancer audio ya hivi iko na chonganisha nani. Donc ça montre directement que unapenda tu kuharibu vitu. Kwa leo watu wanafanya vitu msekre
mtakamata maprograme kama kuna vitu fulani viandiki mnavifahamu secret. Kama vile ndio nata audio moja ya mheshimiwa Rene ilikuwa ni audio mubaya sana kubalansi kule sosio, ni audio ambayo ingiwakia ndani kwa ndani. Me problem sisi wa Kongomani, sisi wenyewe wa Kongomani tuko tunatoa siri ya ndani, kama vile ndio zotoa message mwa group ya Sud Kivu. Me mtu mubaya tu hawezi kusikana mwa group, atakamata audio yangu anaanza distribute kwa Rwanda. Una comprendre directement mentalité ya Congolais. Voilà pourquoi leo iko considéré kama vile ba Corneille Nangaa wenyewe wanasumbua le peuple, banaitie kumwanga damu ya peuple Congolais kwa ajili ya maslahi yao. Tuache ile ndugu zetu, tujitie munjia safi ya kupenda nchi na kupenda Wakongomani. Kama leo pale bazalendo bakote wanaendelea kulinda mji wa Uvira leo, c'est pas facile, ce n'est pas facile. Est-ce qu'on a eu ma séquence wanapita ndani? Est-ce qu'on a eu baiti wako wanapita ndani? Unaya jua wenyewe wako wanapita ndani? Est-ce qu'on a eu njala wenyewe wako wanapita ndani? Kwa watu balali, kwa watu balali. Mwache vraiment kuwa na distribue message hazina hata faida mwa peuple Congolais. Au contraire, ma message ya nini ya kuleta machuki kati yetu. Tuevite ile. Na tuevite ile sisi wandugu zetu wa Bembe, tuevite mavitu yote. Sasa Fizi kwenye Fizi. Sasa hakuna bazalendo banandi bafundiro wako kule. Si wako. Hakuna bazalendo banyindu wala bazalendo bavira wako kule pako. Tuache. Leo mheshimiwa Ngoma Zito kunafanya kazi kubwa sana Makotea Minembo kule. Una kazi kunafanya kule. Kazi kubwa sana. Mheshimiwa na Luvumu Kibambala yuko anafanya kazi, anaingia Uvira, anafanya kazi, anarudi tena Fizi, anafanya kazi. Mulengi kunafanya kazi. Mheshimiwa Samadari, unaona kazi Mheshimiwa Samadari kunafanya. Haiko Mubembe. Ni Mfuliru, me anafanya kazi kubwa sana mmoja wa Uvira. Tuache ile ndugu zetu, tuache ile. Tujitie nafasi pazuri ya kupenda Wakongomani na kupenda nchi. Tujitie nafasi pazuri. Sisi wenyewe Wakongomani tukianza kukutana haina hata faida lolote. Voilà pourquoi nainvite ndugu zangu wa Bembe, tuache ile machuki ambayo tuko ndani leo. Ya kusikia kaujo fulani kijaka kumubaya, watu wanainterprete mbaya visa vina ya kutuba, wewe huyo unaanza tuma message ya madi 15 minutes ya kuchafula tu watu. Na ile message mnajisiweta mbanyerwa. Wache ile. Tuiche kumstari ndugu zangu wa Bembe. Mimi kumubembe, voilà pourquoi nawapatia conseil, mwache babitu ya vile. Mimi nizaliwa Uvira na kumalia Uvira na hiyo situation très bien Uvira na najua très bien wakaji wa Uvira namna gani wako. Mais siwezi kamata nianze balancer na vitu fulani itanisaidia nini? Au contraire niko naendelea na chuki kati yetu.